Avuxeni vahlaleri lava yingiseli va channel ya Matimba ya N'wana wa Malukimo YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Loko vulavula hi mhaka leyi, xana black magic or black room or black house yi kona na? Laha ni vulavula hi yini? A ni loko ku yiwa ka ti-red house ku yiriwa rifumo ku vanhu va ta kota ku ngeta rifumo ra vona ri kula ku tirhisiwa ngati. Ivi laha hi la ku tirhisiwa ku kuma ku swilo swa kona leswi swo vondzokela vanhu van'wana, ku bohiwa vanhu ku swa munhu swi nga fambi loko endla swilo swo karhi i kuma swilo swa wena swi nga hlangani. Ivi munhu a ku yela ku lema ku yela kona va fika va ku tsimba va ku tsi, van'wana va ta ku va n'wi hoxi hi dzovo ra fene or va n'wi behe ximanga xa ntima. Sweswi vanhu va swi vurisaka swilo swo hambanahambana. Vanhu vo tala mi kuma ku va swi endla, mi kuma munhu loko hi fika kwalomu hi fika kona kwalomu ku fambeni munhu a fika ku ni kombela 20 rand ni xavela cold drink or 50 rand ni xavela cold drink or ni kombela 120 ni xavela 60 swa leswiya byala lebyiya ni nga ta ka ni nga swi hlaya vito. Ivi wena i teka mali i n'wi nyika, loko jika hi khona teka mali ya chela xikhwameni ivi humesa yena ya straight ivi ya xava byala ku ni xavini byala wena hi mbilu yi tsaka ku hi xavini. Kasi teki mali leyi a yi tumbeta loko a fika kwalomu a fika kona a fika a teka mali a yi endla swilo swa yi endlaka swona a yi boha a yi tirha ku swilo swa wena swi nga fambi. Ma twisisa? Se a hi ti dyondziseni ku munhu loko a ku ni xavele cold drink ya xava wena hi wexe ivi ya n'wi nyika 2 liter ku yi leyi, loko a ku lava 6 ya leyi yi teka 6 ya leyi fika n'wi nyika ku yi leyi. Ma twisisa? Ivi ku va na leswi swo mi kuma ku van'wana hi le ku akeni ka tiyindlu i fika yi chicha switina ivi chicha na sava, ivi munhu a ta a fika teka xitina xin'we a yisa kwalomu a yisa kona ivi a fika a nusa na sava kumbe hi bikiri a yisa kwalomu a yisa kona. I ta vona yindlu ya wena yi nga heli. Ivi u kuma ku i veke mali ku la ku aka yindlu, ivi u kuma ku munhu i teka mali leyi endla swilo swo ka swi nga ha ri swona leswi a fanele yi tirha swona. I teka mali liya yi tirhisa swilo swo hambanahambana, loko sala yi ku phapha i kuma ku mali leyi u yi vekini a fanele aka yindlu wa ha ri hava. Ma twisisa? Kasi ku te vanhu vo karhi va fika va tirha ndhawu liya va fika va tirha xitandi xa wena or va tirha kwala va tirhaka ku wena yi nga humeleli ya mahlweni. Ivi van'wani mi kuma ku va hi xava timovha masiku lama munhu a fika a nusa mathayere ya movha. I kuma ku loko a nusa mathayere ya movha ivi u kuma ku van'wani hi teki timovha hi tibank, van'wani timovha ta hina hi ti xave cash. I kuma ku se wa ti teka wa hakeli movha ivi va ta rhwala. Ma vona? Ivi tin'wani timovha ti tlumba, ivi hi ku munhu loyi mhaka ku nwa ngopfu byala da swa tlumbile ivi ku da swa va n'wi tekele movha swa ku swilo swa yena swi nga fambi kahle i ya teka movha xikweleti xi n'wi tsandza ku hakela. Kasi a swi kota loko ku 12 o'clock loko mali yi nghena i tsutsuma a teka mali ya hinkwayo ku bengi loko yi ta lava ku teka mali ya movha yi nga yi kumi. Loko n'hweti yi hela a fanele meka sure ku movha yi hakeli yena a nga hakeli because of what va yi va n'wi tirha vanhu lava ku swena swi nga fambi kahle va nusa mathayere ya movha. Ma twisisa ku swena swi nga fambi na lava tiyindlu mo yindlu fika yima hi ku tsi. Se vanhu va kana swilo leswiya swi tele ngopfu ende swi kona. Lava vanhu va yaka ka ti-black room va endlela vanhu van'wana vana va van'wana ku swilo swa vona swi nga fambi. Van'wana va teka timali va ti boha na misinya, van'wana va teka timali va ti boha na mukanyi, van'wana va ti tlhavela hi tinayiti swo hambanahambana, van'wana va tlhela swibodhlelanini. Ma twisisa? Van'wanyana vana van'wana khale va kha va lava mintirho ra yi ku mara munhu i fika a teka i fika a tirha n'wana wa vanhu. Va teka ti-CV ta va teka certificate sweswo wena wa humini kumbe va rhuma n'wana wa ka swin'wana mako. Ivi loko a fika laha wena wa humini ku a ni le ku teni a ya xindlwani i va sala a tota swilo leswi a swi totaka certificate swa wena or ka maphepha ma wena yo maketa ntirho wo lava ntirho. Ma vona pasi i kuma ku loko yi apply ntirho wa kona wu kuma mara i kuma ku van'wana va le ku thoriwa na wu thoriwa because of what vanhu lava va ku yele ka black room ku swilo swa wena swi nga fambi swi tlhelela ndzhaku nga humeleli vutomi ku fana na vanhu van'wana lava nga humelela. Se mina ni advise vanhu leswi a hi ti dyondziseni ku ti yimayima. Tin'anga ta xintu ti kona mahememe ya pfuneka, tikereke to hambanahambana ti kona mahememe ya pfuneka. Van'wana a ni ha khongela a hi yini mahlweni hi khongela hi nga tlhelela endzhaku xikhongelo xexo. Ma twisisa? A hi ti yimayimeni hina hi kota ku ti yimayima, hi khongela hina hi kota ku khongela, hi phahla hina hi kota ku phahla ku valala va tlhelela ndzhaku. Hi ku swi vava ngo u kuma ku vanhu va dyondzini lava hi va tivaka mara munhu a nga humeleli lo tshami lo tsi.
ivi lava nga mali va koka nga lava ku maketa kona kasi munhu wa swi lava ku tirha because of valoyi va lala va n'wi sale ndzhaku vusiku na nanhlekani mako hi ri yindlu leyi akini foundation ya kona yi heli hi rini tshamisisi swa yindlu leyi na 10 years ri ka foundation ivi na hi nga mali kule leyi koka nga swi lava ku hetisa kasi munhu na vanhu wa swi lava ku hetisa va lala va nga n'wi sala ndzhaku kasi n'wana wa vanhu timovha letiya a tlumba ku tona a ngo tlumba hi ku tlumba va lala va n'wi salaka ndzhaku a vo teka hi ku teka timovha tibank va lala va n'wi salaka ndzhaku se vanhu va ka hina hi tshikeni mona a hi rhandzeni hi va rixaka rin'we hi va vanhu van'we na khensa ku va ni langute channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku la ku fana channel tin'wana thank you.